Ota Studios. Nakiri kuri yako. Beyond the one. Yo gendra. Beyond it. Nakiwatu mwe. Beyond. Ana vijana beyond bogete. Ona ntimogeta ya igaka. Igombe. Anchiremba kwaniga. Dore nakiyumo gendra terende biashara na harati gake. Na bigo chibiara toira. Iya sana. Nakira yarogiri. Mbia vira madeni chindo waka chindo twaka numete tadi kira chinsora kore kire gento kiende buya kabisa madeni weka toko abaishi ebinyoroga bwatochand I still trying to province. I can easily arrest. Olera ngono kusikabire mbimbira lakini uko nakoragera mbuya ngonya kusikabire mpaka na menta sinini ngonya kusikabire na mentre bintu sinini tenga mna irikare mbuya wana ento kyande taga gatatu naki info chinagani timaiti na gibirengeri bya obire ase ingane yobona nakero chinke nkyo na kyorochi takumanya na kyorengereti mangana yobere ngereti ndako kuburi mwe ndako na kento kwa yani nenyare kane inyarukanera yatiro bere mwe kina kyo kuburi wa ai kwansi ero ya mino ya chake so nimekumbu omburo mino tumana na kabuguri nyo Haminto dawanaba murangite kinde mwana ai kwansi chenga gata no monga inyore kwirigeri yore kagata no monto kuburi bintu byao Bakare shogotit. Shogotit. Norochiga, you know when I attack in the shirt. Boy. And I pass people call me the 22 officer. Yes, sir. I've arrested several men. Karate ndio ndio. Okay. Ako boli. Ndio ndio ka konyo. And yeah. Kana ndio ngora rura. Yes. Wambero ntungu. Maji go chungu. Eki waga. Na kiru boy. Mugongoga. Muga kulia ndio ngora. Mongo. Igapa. Tio. Je. Uy na. Baterio. Batera mari yogo. Batera mari yogo. Adana ki. Ngoja ndo karibu nyoko kwata karibu serikali. Ya doje timba tikwano akiremo no mpaka kugoiretu. Amba gongo. Ariko nango kweko kwa nega swere tsera shege. Mimi Muko City. You know, when I get to those people, I speak Coast English. I say, I am from army officer. Ora boyo kaite na kwa Kiswahili kiro koro hata na alikuwa kuna kwali. Ayo kwa soko kwa. Ayo kwa sabi. Gyo kwa mnyokera iga bono nkiki. semwango Nkiki arengo. kende Ayo roko ina wata iga. Kawaida ya uri. ayo kwa Kali mbwate ne chinye. nakiro smart ngoyo ko gutero nye Utangorete ndio konya kompozi ngoyo ngorete rongi. Abantu bangorete na bote tukomanya. yayo Cheno monche ne brani, chene vixen. Ngiyota he. Oje sana mali safi. Toma ite ngento ndakora. Tikana ne bintu byane. Toigwete na gota ebiri chene vixen, gostoma ite vixen ninki. Ejine cyanga cyane ngo chiko chenchi. Nakyo nkiye nakyo kunya gusika sigayiga. Tori burara boronge. kende ati nabo ririnde manyene abachika amachiko bekeru na ayeru saru kurwa na kubachanda
Baminto. Sawa ninche nabori tadi kingori kia sobe na. Jero kaya mino no ya rura yuto mani. Manyi. Na mukani yaya. Tika magana bori. Hangu achaki. Nchitati nacha ukuga chitati nche nacha ukubota sobe lakini nako ga chiripori nacha ukubota sobe. Ngore nyumba. Ote mino kana nyumba ro rabo yoro. Ote mino. Kando ro yoro. Pode. Wah, ana babon. Wah. Oro kaine muno montorure kuiba iki. Gose kuiba. Na iba kinanya kuiba. Kiungyo kunya komba kama gira yo. Ese nayo muibi kuiba teli ngibesa. Chengi be. Yo no gocha wakora na kantu kali agengi. Kenyese gari. Lakini yakina ayo fani sana. Bino kwana. Ngongo kwana gatume tichari chao irenge joka bwate. Ebingese mbire ngo bwate. Tokora mudere na chenji no na tokopi kali kanga kaba kamba. Inki wote wakora ngasoro. Nzoro na ari kokobori bono. Umro kwende pigipigi. Nakikume sokoro ngushina motoma. Marioga sokoro kasabiri. Solo Ntobuga tikende nere nsina Mario ngushina motoma. na kwara abaisi bando gotara na bara bone ngento ke. Bono. Antiskayete. Kini woskirwete kendo tika na mngana soro na kwari yo monto bono tokuri yo monto muya nende nona kunoro muyega bono guchagutana kanto kari kanga gosena ki ekengesa bosa simbiri binyokare soro Así que soy na kiki kwanete gari na chote abengo rumboro ra gonte yo sen chiro mopogoro sen kwere akalo kwano sono bogoro aya iyo tawe tra ba tetru kwaje de sukuru ile bagote bakuru muoroni bagote bakuru kipogoyo borogoro lakini wano nyaruke rino na waki esori ke na tema na ya mpari wata oko jira kanto gotabwati biso karanga eno gutgarite ibwate che tonombe kero mwa koriane nkora ne karare ake mungu jewan chachon ndo takini ando toko ndagali you speak caustic Kiswahili and I speak yangu mete na kwangira ngora taraga kora trina tarango onye kere sen kumnya kokorwali ukate kunale kumnya kwa ngai nale ko I want you when you get there you speak caustic Kiswahili kwana usiri kije kingo china kwana na mama tena kimi netu Hasani natoka Morogoro Hasani unatoka Kibogo ilanga kirobobi obi ambolinga jana komikrejo obi ambolinga I go work obi karate kaboy I'm treating you Niti ngokungumiza I'm treating ayakoyo tona mbekere kwende watayo kwa mbwata mimi okay Go what like you kama you don't know now to hear aba naye bintu wacha kungene tuna kwende Kiswahili ngana toka Morogoro wani wote ya shit Ntai wana ngakio Mura dina gata ingo chana bana chiri Ngana amnya kana zakora swe bafu kana liberera lyangitire Mboya wesibimbi ya macho weka to taba yo kunika ngakio Ndiya Wani nasitu kwa ndaka nyeka ngakio wana wakarengera iria Nganiri Nani jina wanko mukarela basi Nani tari mwaniji Nandito kwa mukarela basi Sinencho Nando sinyaniji Bakacha mukari yangu hati Ngarocho sandu nare ngarocho Tindo shisho okobori nani iria Wana nchi nintagete Ninte kinarocho nyankoe kwanete Nante nyankoe kwanete vile sana So Naonde ayo wanzi tigatubwatirane amura wega tugoca goteba ng'ana na chato ng'ana no yo ndio mtutaringa ene gatete kwirwanire inchi lazima nyirwanire ko bwiranire ko otete wanda inga sai umurumire muna kwirone na gwatura
bono chinse chinga yuko. Lakini biashara baithe narindi. Chinse chibone ko runaka korangire tino mate utango boni kana ikira sinare guchi. Umuntu nabona nani kumuneke sete mako gojera. None tukie sansore te boni kana are kwende ese video tware guchi kokora bono chinse chinchiri kongerera. Tina ikano saru nindoshi. Ibyaro no chima biashara ki. Ano akivyo kumanira mono iga. Teringa tinga indi kinkomanira mono iga. Ya ibone igon kongo serore. Utango na ikire tauni boni kana arosi no mate story guchi kokora video. Ngoro siguri bono ni tato nchibono gojera mono njina gojera nekereri anda. Ya tani ngati kuchaka konte biko. Ya akara kuongoza irama na Yesu. Yani kurunage sibeti na kone mana tare kurunkaro roga ripa kana ikire gaiga. Ngonya kwa kero simirio kariyo kana miki no mate pole. Hata miki onerda kwa njita ka wanjiti. Na fixe ni yabi kayane. Ingota to yonda chikorikigo. Takora bono chakora. Mali safi eta oni erendo chikorikigo gotatikanche. Abalende mali safi ole. Maana mali safi ole. Ama inje kabere nje konye biasa na bibi to kuchaka konya okora tingo tororete. Pole. Konye biasa na bibi nje tinta eti. Igokora ibintu bya una. Na gotebiri pole ngabere. Ntedo ngire. Kuche. Abona si. Bamuraba bagotongai. Yatwirwa nene ntunyore gintu gitu. Narangatia ngote inari chiburia nari rinonda sori. Na ndirende ndore naki na tocha kokora yani tocha kokora bintu bintu kende ngeyongo kora anyoru bole muboko atu ngose ne ugutene nanga ki abantu mbali ngambane